Shukor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union jong Kisau Unit bahap hapo ka Umdok Lun Circle ka bakin top ka KSU Plang Mau Pra Area Unit, Plang Dilon Area Unit, Nong Mulu Area Unit, bat Put Yap Area Unit, lingba ka Environment Cell, pada ka jing etrelang bat ki senjuk dorbar snong Plang Dilon Area, Penden Senia, Rangkhiat, Rengi Maupan, bat Plang Mau Pra Area, Mau Thong Mlang, Mau Mensor, Nong Mulu, Mau Pansau, bat Thnang Biriang. Kasel haringkat ki dorbar snong kala maham ting yiki no ki break bijulat ban siat, bat penyap dusman yiki doum doa hawa riat tham, bat kumjuru deka baai dawai bi, bat penhap jar, tong mosari lani tong song yiki dokha, barok shilenter kawa riat tham, bat barok kishnat wa marjan, nado riat bek, hado tenrong kshat jaw. Kaseng lingba uba Spiderwell Thongni Assistant Environmental and Cultural Secretary KSU Southwest Khasi Hills kalashim ya karai ba ladalap yikino gino ke bele persya yikini ke jing maham kinha ba ke jing pencitam ke bakat kumbasyong kaan. Tan riba aviam tan bu ko ro ku so sana tan bu ko dai jalang bu ro ni kong sap pau ke jing ayo be sa kandat kini kasi ko manta ya ta ngiyo ban kenduk lang kam kinong noi lam sidong kangkat pat ka KSU circle apo ke jing lang ke KSU environment cell ke mta kasi ngiyo ban thung ni sangbut manta ban pani sa kiweba na chongsinong sa katani brokaway ba ngilamana persa makhang no modor ya kene ka wa teter ko ari tham naru na saki na po tanong soksau ka bangkot sa do sport ai bag ya haglang jingi kasang ni kot ya wer sa baro ki nong chongsinong sa katani brokaway bangia trailang ai yang kamu kadiang kamun mana sakti lang banyi kam kasang rangkat pakinong snong ya bangin rateng khong pan le pathar ya ki to ado kemudian po badong kathang jongi paknang ba kane ka wak jongi kan long kam bakalong mensua po mambarim ba kam ba brenong bu nong thau pola bu karpang ka panyiru menteri bersama deka tekang lang jongi kasang ni tanpau ya kajing ai kulai lang ya ki nong lam snong khamta ma phila sakti lang bat ni ban yo bangin rak bang yo ban khang pasa sendan ya ke jingle pathar jong ka jong hapo ka ne ka wa ka dan ne po ka area chungi ye na kalian chungi kasang ni pau dak jing pana ai blang pa ba kalian chungi la kino ki brew ki ba ele pasa bat ki ba penkheng ya ka an jong ka yang nakaliang cungi kabang nakaliang kasang labu ni pengat betul kanan an kabang labu saya nakaliang cungi kasang kabur pasai saki betba nong snong ba kenia buram lem patanya ya terang karkat bengi nakaliang kasang kaba ni labu aku belai ya ka KSU Umlun Circle lembah ka Environment Cell kebala merak ya kena ka mat keberon kam hak imlang salang ting ai kublai kerpang nam tajung kir kat ru di sodat snong baper ke badon hak ni ka area jong ka sarkir bulun ke kene ka wei na kimat don kam haba kum keseng kali i ya kajing jot khamtam mungkin ki do doa hak ni ka wa tham te na kaling jongi ki sodar snong ki bok ki ruang dalam tajung pi pane kalong kalenti keba ning sumare me mariang bat bang penet nsa ki do ki doa te katkum ki kendon tiba kila bo ha sinter jong kana gawa ret tham na kaling jongi ki sodar snong ni kubur ya kan sispa ban pentrikam
oi kindiat habang khai bekan ka phang hagini kisnam kula dep kum kisnong kiba don hakini ki area ngilai ye kaban khang ye kaban tingkai ki do wa hakane po jung kana wa dai ka susi kalong ba kane ka jing persang kamsemla saiso hadin jung kini kisnam kiba ladep ke kane kalong kawai ka senjam hakabakum ka ikun sama jong ka KSU Umdon Circle lesim ye kane ka senjam kabalong kamat kabadon kam hakaba suman kentu kena por ya ki nong snong thau kiba don hakini ki area senong apo jung ki sipau senong bakin sim ye kane kamat kum kamat kabadon kam ha kaban ri pan pendek pan pensa ni kido wa ha sinter jong kane kawa rekam je na kalin jonga ngam subun na kidbok ruang ye kane ka mat magalong ka job nanis kamat ani kong ucap so banai kublai ya ka TSU Umdon Circle kamtamnya ka environmental ha kabana kaliang jong ka circle borok gawai labung ya kena kamat na kabenta pan pelim persa ya kido gawa ki na kaliang jingi kong ki ruang ba jong plang di luar area kabang les no kilang bat kasengi na kabenta aballe ya don kam everyday bat kido gawa namar kaluksa kaba ngala panai kena kapor kalong ba sipusna menswa kabagi nong snong jong kini ki jong kadong plang di luar pamupra habangiwan banwan koi hani lagalok sekinta kentaru lang yo banwan set ye ri bhagi ligis hakil sembul legno tang bani ini kido lon selnai ru min isu hakane gawa nomor de ke dikunjot jong kino snong jong kane kadong kathai jadi halor kane kadong rem bana kaliang jong ikut jururang ba ki kodok snong ye sok tilang rekat bagaseng KSU jong Umdon Circle kabakila parlempi na kabanta kali kakam nak bentau pelim ya kido gawa kali kadong kathai ora kowe kena kaliang jing kompi ba imban ni banong ring ai ke kesan ke pura na ke benta kali kamat ke bana kaliang juga sanghi labu akmat na ke benta juga ni kadong kathai di kendiat apa ikan ni kene kumbangi laong ba na kaliang jong ka KSU Umdon Circle apa ke jingelam jong kini samla kilakot yang dirorong ba kisodar nag mentaban lumlang nag mentaban tusutuk haji senong pikau haji pajbak nong senong nag mentaban pelim pensa ya kitu tua kena kalian jingi ai ke kublai ke bekerpang ya kinong yalam jong kali jong kasen ke bana kalian juti kilek ya ke kabaron kam ke cingim di brio ki kendiat aba kumbangi ong ba kabaron kam yengi brio bangin burom kaliang wadai timrat umro jadi halor kane ganong rem bana kaliang juki kilayalam bat kila beten nanti ya kibat nong snong bat kumjuro ya dirurang ba ka bana kaliang juki rurang ba bebon ki rurang ba kila snok tilang bat ki hapo ke jingelam jong ke KSU Umdon Circle na kabenta kane rekam bat na kabenta bat pelim bat persa ya kidu gawa ha kane kadong kathai ke jongi namar ba ngala bonong bahagi snem hati sipusnam kiba mensua abang iya iyang ha kane gawa tam hakane gawa ke bingkot gawa rekam kanong isu tenat kanu isu mujah bagi wan ni abang ikut ni lathak ban samkai hai ngasemru niwan penti mat penti patang ni nak benta yo exercise ada ya kayeng isu tenat bah henry hak kini ki asam license sosna menta abang iwan ni ni isu apa kane gawa hari menta pada lengba kajing perlunti jong kasang KSU nak kaliang jungi ni snok tilang tadi pun benar cek pejbak nong snong bakadon kam ni pantun ini kido wa kena kaliang jong aru ngamdon sibul fikir makar na kapor tang kini kilken ba ngine trelang ban kirsan do im yap na ka kene kam kublai sibun kena kaliang jong ka seng se ban pau jing ai kublai ya ki rurang ba ki serasnong jong kadong kathai hi bro koi ya ka pila sepi mai tre rengkat entak ka pha ka met jong kathai jong kadong kathai hi bro koi ya kaliang jing pernah sakit ba na snong
panadum takasi le potrik jong benai Agos agak pasal nila pendekam no bantang ya kaneka kawa bat ikangan ba kita ba jo pa siapa dok kata berkuai nya sepi ban tanya trelang pagi ke pasang de bat nakala jing kasang ru ngi pau ban pemena saki para nongsong snong jong kata berkuai bangsa sharing sapai no toka kaneka wa kena baki toka kina karoi siswa kapok kaneka wa